I'm gonna upload this like that. Hello guys, welcome back to my channel. This is me, Celine, and today I'm gonna do my December favorites. And I would like to greet you a happy New Year. Hi 2017. I'm so excited for you, and I hope nga mo-grow pa akong channel and sa akong mga subscriber karon. I hope na aragyapon mo sa 2017 because kamo akong motivation nga mag-video pa ko much ever like that. Let's go to the video. Di lang nako wala like particular order whichever, but yes, I'm just gonna show you kuan lang ni walay first or second. They're all my favorites. So, the first one, kung saan ako makuha. The first one is this. I don't know if na-show na rin ako sa akong November favorites, but yes, this is my favorite concealer now. This is the Maybelline Fit Me Concealer. This is the best concealer. Ako naging siyang na-confirm nga kani akong best concealer kay sa isa sa akong favorite ang kani akong Real Techniques na sponge. Katong paggamit na ako sa Real Techniques na ako na sponge, nice kay siya na nikuan siya sa akong under eye. Then basta din ako ma-explain basta before di pa kay ko give nga ganahan ani, mas ganahan pagyapon ko sa akong prolong na concealer na MAC. But yes, katong pagka-try na nako sa akong kani, this is also my favorite. Yes, yes, pagka-try na ko with the Real Techniques, it's just the best. Yes, and the best sponge. I want to try the beauty blender. Beauty blender. Kato ba itong mahal kaysa ng tag 1,000 kapin? I wanna try that one, but wala pa kayo budget. Maybe next year. Yeah, this year. Kasi siya akong favorite na concealer. And this one, my Real Techniques sponge. I love it so much. Okay, the next one is my Real Techniques. Ako po na siyang bago na product. And this is my first high-end brush in my entire life. And tinuod gid sila nga you just need to invest a good brush kung gusto jud ka nga ma-blend jud ang imong foundation. And this is the Real Techniques. Kuan ni siya guys, kani siya brush. Mura man siya foundation base, and then kani siya tulo na kuan na sila kanang kauban sila sa cassette, and nasa siya sudlanan and nasa mirror. And I really like it. Kaning Real Techniques na ko, and it's my first high-end brush. So yes, of course I love it. Kay lahi ra gyud sila sa mga dupes or mga fake na brushes. Lahi ra gyud kay ilang effect, like it's very nice. Okay, the next one is oh my god, I love this foundation so much. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Ooh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, okay. So, muna akong pinaka-favorite gid nga, Too Faced na Born This Way. Ako na siyang kanang bago pa ni siya niabot sa ako. Yes, kaya ako na siyang i-order sa Singapore. And yes, I'm loving this one. It's the best kuan kanang foundation nga akong nakuha sa akong entire life. I tried the MAC, but this is still my favorite. Like flawless kay guys, it lasts the whole day. Bisag basta wala ko maingon ani kay ako sad guys, dili sad yun ko mo palit og mga high-end na makeup or whatever mga high-end kung wala ko nagtanaw og enough reviews about ani nga product. And this one, tanan review akong nakita, wala ko yung negative na nakita ani na review. That's why I got it, and it's so worth it. I know it's a bit expensive. Yeah, it's not bit, it's really expensive, but yes, it's worth it guys. It's very nice. I recommend this. You just yeah. Okay, the next favorite is this one. My god, this Neutrogena Deep Clean Acne Foam Cleanser. You guys, you know, nag-breakout ko last week. Actually, daghan kay ko bugas. I will link the
I will leave the link below sa akong My Brother Does My Makeup. That time, ga-break up ko, daghan kayo kong bugas. Si Mary Ann, na kanang nice na kayang yung dagway, yung gigamit is shark oil and mistisa. So, I tried that also, ni daghanon kay sila. So, I stopped using that one and then I tried at, I actually kanang nag-search ko sa YouTube kung unsay nice nga makakuha og bugas sa dagway in just few days. And nakita ko og video nga kanigid siya nga makakuha jud sa bugas. This is Neutrogena, the best the best brand nga makakuha jud sa imong mga acne, mga whatever. And look at my face now. Like siya guys, as in, look at my face. It's so like that. Then kung i-compare ninyo akong face karon og sa kato akong video sa My Brother Does My Makeup, it's just what happened to that face? Yes, and kani guys, 2 days, after 2 days na ko nagamit ani, my god, wala tanan. Now, kuha na lang kanang mura bitaw kanang itom na lang tanan murag ang iyan na lang kabilin sa hinabilin sa mga kuan, mga Mary Ann is here and then she's laughing at me. Yes, but yes, muna siya Neutrogena deep clean acne, just Neutrogena, and then I love it. Boy, naka-fix sa akong daghan kay nga bugas. I know di jud kay ingon nga hamis kay akong dagway karon, but I'm happy with this one kay basta lang mawala akong bugas, wala na ko'y pakialam kung hamis o akong dagway whichever, puti whichever, basta walay bugas. Kay mahal ang bugas. Ito guys, bisag kita, bisag kamo di mo ganahan nga daghan kay mga bugas na burot-burot sa iyong dagway. My god, it's just so ew. Ew. Yes, but yes, I love this so much and I will keep using this one. I recommend this if maybe it will work for you. The next one is the snow skin whitening nga sabon and then snow skin whitening cream para sa imong face. Actually guys, ako na siyang gigamit sa akong face and it did not really work well sa akong face. Ni daghan kay po na akong breakouts, but I nag-use ko sa akong siyang body gi-use and na-feel jud nako nga mo to? Na-feel jud nako nga kanang ni-whiten gid ang akong body tungod ani nga sabon. Yes, I kanang kay different ta kay sa una nga kuan ako. Well, it's not really nga puti kaysa naan, but nilight did siya tungod ani nga sabon. And this one also, the snow skin whitening cream. Mahal ni siya guys, and ako ning before ko nag-ato sa tawag ng tanghalan, nag-breakout sad ko. Then daghan kay kong bugas ato and I'm so worried kay na ABS-CBN i-focus din imong face and then it's just wala ka sa imong kuan kanang di ka ganahan mo makita sa TV nga na kay mga dagko kay nga burot-burot sa dagway, like daghan biya mo tanaw sa imo sa TV. So gusto jud ka nga bisag mawala lang ang burot, bisag mawala lang sila, okay na, basta bahalag dili mahamis sa mawala lang. Wala pa nako to nakita ang Neutrogena, wala pa nako siya na, so kani sa akong nakita then daghan kay ko review na nakita na tunggan ani and then nakita sa Facebook, sa Facebook na mga reviews about ani, ako mga favorites sa YouTubers na sad sila yung mga review ani. And kaniya akong gigamit atong before ko nagtawag ng tanghalan and it works. Naigip ko yung mga acnes but nigamay gid sila og namatay gid sila ani, but I don't know if muna nakaingon kay kani siya is whitening or I don't know, wala man siya nakaingon nga makuha nig acne, but nilight sad akong face jud tungod ani guys. And kay na dark mo ko kay katunggikan ko sa Cambodia, grabe kay kainit dito and so my god, I'm so agta. So kani ni lighten did akong face tungod ani and I will keep using this one until nga kanang puti na jud ko nga di na ko makita sa camera. And then the next one kining Skin White nga classic new improved Skin White classic whitening lotion light and with SPF 10. Akong usually gagamit na is SPF 20 and kahapon na din ako napalit kay wala ko gitan ang SPF 10 di ay. But yeah, it's okay. It's just the same brand. It's just the SPF. And this one also guys, nilight sa akong kuan kina-carried ko review ani ni Simply Race. And ganahan siya ani last November kay kanang ni light siya and then nagtry sa ko og nilight sa ko gamay tungod ani nga kuan tungod ani pero jud ni light gyud nga skin white nga ma-white na jud ka mura na jud ka kurtina nga white.
wala. Pero, ano lang, mulight lang ka, dili na kayo, dark it and all, like, ano, sa, and then, I use this like twice a day, and then, sometimes once a day ra, because, kung magusad guys, kanang humot kay siya sa, humot kay iyang kanang, kung ba, more bitag serve as a perfume na lang po, kay, kung man siya, humot magugay siya. So yes, I love this one, Skin White. It works for me. I like it. Ay, di basta ko ganahan nga po puti jud kay kaayo. Basta gusto ko mo light og dili gyud karang may mugagta. Mura gid. Okay, the next one kining Fashion 21 nga loose powder with SPF 50. Oh. Yes, in the shade number 1. Muna siya kanang gagamiton ako sa kanang baking. Diba, nag-iyon ko nga maghimo ko og first time video na baking. Wala na hitabo kay I was so busy and then I cannot upload my video sa hingo og city kay wala internet. Ay, na internet pero it's so hinay. So, kani siya, nag-bake na ko first time and it's really nice, guys. Mura siya, dupe siya atong banana ni, I cannot say it again. But yes, it's very nice nga kanang pang baking. Nice. I like it kay kanang ano siya kanang nice kay siya performance for the price. It's only 150 and then it's very nice na pang baking. Even I don't know what baking but it's really nice kay muset imong mga face, muset siya. So yes, I like this one. Yes, the last favorite is this Sephora brightening and hydrating foundation. Yes, it's not the best, but it's my favorite because nice siya kay very katawag ani kanang murag wala bitaw ko nag-foundation kung makuan na ko kay pareha mo siyang skin tone ba munang kanang nice kay siya, and I really like it kay it doesn't feel heavy to your face, and then but the bad side or the negative side, but it's not even negative, it's just like that. It doesn't last long. Like kung magkuhan ko na morning tapos pagka night wala na ko murag nawala na gyud sa it doesn't last that. Dili pareha sa akong born this way. It's really nice kay kuan gyud kay siya kanang kung ako ni siyang foundation mura ko wala nag foundation but I feel so flawless kay akong face kung kani akong foundation gagamit, pero murag wa ko nagamit tungod kay murag natural lang kay sa face. Di siya heavy sa face. Ang ako lang ko ani kay dili siya long lasting. That will be all for my favorite guys. And I'm so excited to announce to you that I'm giving a Happy New Year, Merry Christmas and a Happy New Year giveaways! Woo! Okay, so guys, muna akong mga giveaways sa inyo. I'm so excited to show you my giveaways. Okay, the first giveaways, actually guys, mopili ko og kanang tulo lang ka winners ani kay na ang mga shipping, So guys, ang first naitulok winners, and then ang first, she will get, or he will get, she will get a kiss proof. Upat kay kiss proof ni siya guys. It's all dark colors. I did not use this, I bought this one and then I was going to use them, but I decided to just give it all away because I love you. Yes, I always tell that to my subscriber that I love you, bye, like that, diba? So yes, mga darker shade ni siya guys, 15, 12, 03, 11. So the first winner will receive this 4 kiss proof. So yes, the mechanics later on. Okay, the next one, katong nag-breakout ko guys ay kanang nangita jud kog mga taga ni mga products nga maka-stop sa akong mga bugas-bugas. And nag-try sa ko ani nga wala na ko na-try ni palit ko, wala pa na ko na-try kay kanila lagi nag-work sa ako So wala na ko sila na-try. So I decided to just give it away. So ako nag-decide ko na ako na lang siyang ihatag sa inyo. And the second winner will receive this Acne Sol Pimple Control Collection. Kani siya. Oh, it's so bright. Yes. Napet na ko siya sa HBC. HBC pa pangalan na. Yes, but yes, HBC. And also the second winner will receive also the sunscreen lotion face and body with SPF 45 in the same brand, kaning Hortalizia MD, like that. And then also this one. And then she will also receive the
hand and body lotion. Yes, hand and body lotion sa na siya. HBC gyapon ni siya nako napalit. And then our Acne Soul facial soap. Sa kuan gyapon ako na siya palit sa HBC. So, the second winner will get all this. Yes, the pimple control, the sunscreen, the hand body lotion, and then acne soap. So, yes. Yes, the last one, the third winner will receive this blue t-shirt, blue shirt, or whatever. Yes, blue whatever. I can't like that. I can't, but pink, yes, very. And this is size small ni siya, guys. And pen shop. Yes, pen shop ni siya na t-shirt. Yeah, she will receive this one. Yes, it's nice. Actually, I bought two, but I got the one for myself. And I decided the other one, I'll just give it to my subscriber. It's so simple. Subscribe to my channel. I know naka-subscribe na mo. And then comment down below kung unsa inyong gusto na makuha na price, if what price they want to have. So yes, kung gusto mo si number 1 katong mga kiss proof, number 2 si katong mga sa para sa acne, and number 3 katong sa pen shop. So yes, it's so simple, and then it's so simple the mechanics, and then I will just choose randomly and I will announce the winners. Yes, I will announce the winners in a few days sa akong Instagram account. So you have to follow me on my Instagram account, celine.carpenter sa akong Instagram, and then mag-post ko mga winners dito. And that will be all for this video. I hope you like it. Give it a thumbs up if you do, and subscribe to my channel, and don't forget, I love you. Bye.